बाक्सानि सालबारियाव गिख्रंथाव अर खामनायजों गंनै गलाया सिलिंखार। अर नांनानै गलानि गोबां लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खहा, लोगोसे गलायाव थानाय गोबां राङाबो खहा। बाक्सा सालबारिनि बखुवामारियाव थानाय माखासे गलायाव हरखाब गिख्रंथावै अर नांदों। गिख्रंथाव अर नांनायजों गंनै गलाया खामजाना सेवहांगार। बेजों लोगोसेयैनो साखाथियाव थानाय गलाफोराबो अर नांनानै खहा। मिथिनाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव अर खामनायजों शाहजाहान आली मुंनि गालामाल गलानि 5 लाखसो रांनि मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। लोगोसेयैनो आजिजुल हक मुंनि सासे सुबुंनि जि आरो सेन्डेल गलायाबो खामनायजों 3 लाखसो रांनि मुवा बेसाद लोगोसे गलायाव थानाय 13,000 नोगोद राङाबो खामनानै सेवहांगार जायो। जाथाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। थारैनो मा जामारनाय, मारै अर नांनो मोनखो बेनि जेबो रोखा गैया। अर खामनाय जाथायखौनो लाना ओनसोलाव बयबो सोमोनांदों आरो खोब दुखु मोनदों। बेबायदिनो एसे गोबाव जाबावब्ला गोबां गलाफोराबो आरोबाव खामबावगौमोन होननानै बुंदों। जाथायखौ खौरां मोनना अर खोमोरग्रा हान्जाया जायगायाव थाबैनो नुजाथिफैनानै अरखौ दबथायनायावसो गुबुन गलाफोरा रैखा मोनदों होननानै फोरमायदों। जाहोना रोखा नङाब्लाबो ओनसोलनि सुबुंफोरा जाथायखौ साखाथियाव थानाय मोब्लिब तारनि सर्ट जानायनिफ्राय जादों होननानै सन्देह खालामदों। আমি তো গম নাপাওঁ ৰাতি মই 8টা 10 দিয়াৰ পৰা দোকানৰ পৰা গৈছোঁ যাই এতিয়া মানুহবিলাক হালা চালা শুনছোঁ ফোন কৰিছে দাউৰিয়া আহিছোঁ আহি চাং ঘৰটো বুজাই আগুন হৈ আছে এটা ভালো মই ল'ব পৰা নাই চাহটো লাল হৈ গৈছে মই কেনেকৈ চাহটো খুলি দিব মাল হইলাম কিয় দোকান আছিল আপনার মোৰতো গালামাল দোকান আছিল কিমান মান টকাৰ সামগ্ৰী আছিল দোকানত কমসে কম 5 লাখ টাকার উপরে তো হবো গালামাল দোকানের মাল অলপ জানে তো 1 লিটার তেলের দামে 200-250 টাকা হয়ে যায় কেনেকৈ হ'ব বুলি ভাবে আপনি কিহৰ পৰা লাগা বুলি ভাবে কেনেকৈ হ'ব গম নাপাওঁ লাইনৰ পৰা সন্দেহ কৰি আছো লাইনৰ পৰাই হ'ব লাগে আৰু ওচৰত কিহৰ দোকান আছিল আপোনাৰ ওচৰত ভাতিজা কাপোৰৰ দোকান আছিল আৰু ওচৰত ফাৰ্মাচী আছিল এটা গুদাম আছিল এটা গোটেইকেইটা গৈছে নেকি গোটেইকেইটা গৈছে 4টাও গৈছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছিল দুখানা আহিছিল পিছত সিহঁতে আহি জুই কটা নিমালক নহ'লে তো জ্বলি আছিল সেনেকুৱা শালবাৰীৰ পৰা আহিছিল খুচৰাবাৰীৰ পৰা আহিছিল কেইটামান বজাত হৈছিল ঘটনা 12টা 12:30 মানত